Kaixo, egunon, eta ongi... no, itxaron, bale. Kaixo, egunon, eta ongi etorriak izan zaitezte 2020ko azaroaren 25ko udalbatzar hontara. Egia esan da, berezia da baita, normalki dakizuenez bezala udalbatzarrak egiten ditugu hilabetearen azkeneko ostegunean, baina bihar 7 hain justu izango dugu Ricardo Arregi kazetarien sariak, eta horrexegatik gaurko udalbatzarra aurreratu dugu, eta ezoikoa denez goizez ingo da. Ikusten dezuen bezalaxe baita, eta azkeneko udalbatzarra egin genuen bezala, bakarrik bozeramaileak parte hartuko ditugu, eta egia esatea gure kasuan Petri Romero izango dugu gurekin, gai zerrendaren puntu bat garrantzitsua zala gure ustez, eta horrexegatik berdintasuneko saila erameten duenez, beak esplikatuko du eta beak irengo du, hain justu gaur baita, azaroak 25 dela eta. Decía que, muy buenos días a todas y a todos. Daros la bienvenida al pleno ordinario del mes de noviembre, hoy día 25 de noviembre. Y decir que es un pleno también un poco especial porque, como todos ustedes saben, normalmente los plenos los solemos hacer el último jueves del mes a las 7 de la tarde, pero mañana coincide que tenemos a esa misma hora la entrega de premios Ricardo Arregi kazetarien saria y, pues por ese motivo se hace hoy de forma extraordinaria por la mañana y estamos un poco para esto. Decir también que, en principio, lo mismo que ocurrió en el último pleno, vamos a estar solo los portavoces de cada grupo y, en nuestro caso, pues se da la excepción de que va a estar Petri Romero en lugar de José Luis Verdasco, y es un poco debido a que hoy es el 25 de noviembre y tenemos una declaración institucional al respecto y nos parecía importante que fuera leída por la responsable del Departamento de Igualdad. Hau guztia esan da, hasiera emango diogu gaurko udalbatzarrari. Mila esker. Hasi baino lehen esatia denak delegazio botoa aurkeztu dutela eta konforme nana ados dauela. Lehenengo puntua 2020ko urriaren 15ean egindako bileraren aktaren onarpena. Aipamenik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Eta batez onartua geratzen da. Bigarren puntua, behemendi bitarteko propioa izendatzeko proposamena. Bai, batzordean komentatu nuen bezala, medio propio izendatzea proposamena eman genuen. Gehien bat, gure prozesua kontratazioak egiterakoan eta erraztu egiten digu. Oso identifikatuta ditugu Andoaingo udalean behemendik egiten dituen lanak eta hoixe bera da, besterik gabe. Bai, guk batzordean esan adierazi beharrekoak, baina han esan bezala, pixka faltan bota dugu alderdien arteko eztabaida lasaiago bat egin ahal izatea.
baina hala ere, EH Bilduko beste herrietan izan duen posizioarekin bat eginez, guk alde bozkatuko dugu. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Bueno, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Gaia hau batez onartua geratzen da. Hirugarren puntua, onura publikoko 38 buruntza mendiaren udal titulartasuneko lursailetako kare arrizko aprobetxamendua esleitzeko baldintza administratibo berezien agiria onartzea. Bai, egunon, gai hau aurreko hirigintzako batzordean hau batez onartzen zen. Se propone aprobar este pliego para la adjudicación del aprovechamiento de piedra caliza de los terrenos de titularidad municipal del Monte de Utilidad Pública número 38 Buruncha a la Sociedad Financiera y Minera S.A. Se pone en marcha el procedimiento negociado sin publicidad y la duración de la concesión será por 10 años desde enero del 2021 hasta diciembre del 2030. Y al tratarse de patrimonio público, se expondrá al público 8 días a partir del siguiente día, al día siguiente, el de la publicación del anuncio en el BOE. Uniko gauzatxo bat, hemen bozeramaien batzordean esan nuen bezala faltazan diputazioko txostena. Ez da ailegatu, posible izango litzake plegua onartu, txostena aldekoa baldin bada publikatu eta zerbait sartu behar da, aldaketa ema sartu, horrengo plenoak ekarriko genuke, behintzat onartua izan, dana ondo baldin bado, baina publikatzeko eta martzan ipileko prozedura. Bai. Orduan gaia bozkatzera jarriko genuke, aldekoak. Gaia onartua geratzen da hau batez. Laugarren puntua, 6/2020 zenbakiko kredu aldaketa espedientea onartzeko proposamena. Bai, kasu hontan 3 atal izango lituzke kreditu aldaketa hau, eta izango liratezke batetik kreditu gehigarri bat, 332.255 eurokoa, izango liratezkeena batetik enplegu sailatik pertsonaleko gastuak gaztearen programan gehitzeko, bestetik, horiek izango liratezke barkatu 32.355 euro. Decía que la modificación de crédito va a tener como 3 apartados. La primero serían crédito gehigarriak y en ese sentido, por un lado estarían del Departamento de Empleo para el programa de jóvenes 2019-2020 72.345 euros. Gero bestetik egongo liratezke COVID-19 inguruan dauden gastuak, 5.000 eurokoak, eta udaliraikinak garbitzeko kontratuaren ampliazioa izango liratekena 137.000 eurokoa. Por otro lado, serían gastos relacionados con el COVID, 5.000 euros, y también relacionado con el COVID, la limpieza de edificios municipales, ampliar el contrato en 137.000 euros. Denok dakizuenez bezala desinfekzioak, gero eta gehiago egiten ari dira, eta horrexegatik hain justu izango litzateke modifikazioa. Decía que, como es sabido por todos ustedes, es motivado por el hecho de que se están haciendo más desinfecciones en los edificios municipales y en el municipio en general, y en ese sentido viene esta ampliación de crédito. Gero bestetik haur parkeen 10.000 eurokoa izango litzateke, 10.000 euros para mantenimiento de parques infantiles, eta gero 130.000 eurokoa Martiarena indemnizaziorako. Una indemnización de 130.000 euros para Martiarena. Bestetik bigarren atala izango liratezke kreditu transferentziak, habría un segundo apartado de transferencia de créditos. Honen importea izango litzateke 64.956 eurokoa. Como consecuencia de las transferencias de crédito, habría un importe de 64.956 euros. Batetik izango liratezkenak kulturekintzatik
44.172 euro pasako liratezke batetik liburutegi berriaren beharren ikerketarako, bestetik Mandalarramendi Andoaingo gudurako eta Ondarreta jarduetarako. Bestetik enbako sailetik pasako liratezke 9.000 euro erabileratik Euskaraldirako, eta enpleguko sailetik batetik egongo litzateke Beterriburuntzako ekintzaileei ekosistemak 7.500 euro, jungo liratezkenak batetik lasaie eskolara 2.500, Hernani LH 2.500 eta Urnietako Salesiarrak 2.500. Eta bukatzeko Leizaran funtzionamenduko gastuak izango liratezkenak 4.284 euro, jungo liratezkenak ekipamendura, bizikleta batzuk erosteko. Decía que en el tema de las transferencias de crédito son 64.956 euros, de los cuales 44.172 irían de actividades culturales, se desglosarían ahora, por un lado, para el análisis o informe sobre la ubicación de la nueva biblioteca, por otro lado, a la actividad de Andoaingo Gudua y, por otro lado, a actividades de Ondarreta. Por otro lado, el Departamento de Euskera pasarían de erabilera de utilización a Euskaraldia, y del Departamento de Empleo tendríamos 7.500 euros de Beterriburuntza Ecosistemas, que se distribuirían en 2.500 para el Colegio La Salle, 2.500 para Hernani LH y 2.500 para Urnietako Salesiarrak. Y, por último, 4.284 que se cogerían de los gastos de funcionamiento de Leizaran irían a equipamiento de Leizaran. Eta bukatzeko, hirugarren atala, izango liratezke kreditu gaikuntzak, horiek izango liratezkenak 40.000 euro, 1.000 euro 680 eurokoa, horiek izango liratezkenak batetik enpleguko sailetik gaztearen programa 2020-2021 baterako, eta merkataritzako dirulaguntzak COVID-19 dela eta dakizuenez komertzioetarako jasoko dugu diputaziotik dirulaguntza bat, izan eta egin dituzten aldaketak, batez ere manparak erosteko, eta behar izan dituzten gai guzti hauek martxan jartzeko. Decía que el tercer apartado sería para crédito gaikuntzak, el importe serían 50.690 euros y, por un lado, estaría del Departamento de Empleo para el programa de los jóvenes 2020-2021 irían 7.500 euros, y, por otro lado, una ayuda que nos viene subvencionada por parte de Diputación, a la cual el Ayuntamiento también va a aumentar una partida propia dirigida al comercio local, que debido al COVID-19 han tenido que hacer inversiones, sobre todo en materiales como mamparas, y iría un poco dirigido a esto. Eta hau izango litzateke dena. Gu puntu honetan herrian kamara jartzeko azpiegituren atalean izan ezik gainerako partidekin ados gaude. Baina kamaren azpiegituren kasuan, batetik gure ustez oso presaka egin da prozedura, gainera ez dugu ulertzen node egon daiteken horren besteko aldea aurrekontuetan, 40.000 euroren bueltan daude, eta bestea kontratu zuzena emateko aukeran dago justu muga hortan, ez? Eta horrez gain, herrian kamarak ezarri edo ez, gure ustez denon artean eztabaidatu beharreko gauza dela iruditzen zaigu, eta legez, ebazpen bidez egin badaiteke ere, gure ustez kamara hauen erabilerari buruz eta hainbat gauzei buruz guztion artean hitz egitea hobe litzateke. Orduan, horregatikan puntu hontan aurkako botoa emango dugu. Explicar aquí dos cuestiones. La primera, el hecho de comprar las cámaras no es un tema que se traiga ahora, no es un tema que se ha traído con prisas ni mucho menos, sino que ya estaba previsto en el presupuesto del 2019 y está la partida correspondiente allí. Y ese tema en su día se debatió y se habló.
La cuestión está en que cuando se han ido a colocar las cámaras, porque aquí hablamos no de unas cámaras colocadas en el interior del pueblo, sino más bien a las salidas y a las entradas, como están puestas en otros muchos municipios, para tratar de facilitar la investigación delictiva por parte de la Policía Municipal, y ese tema se trató y se debatió en las comisiones correspondientes en su día y bueno, pues contó con el apoyo de todos los grupos por unanimidad. La cuestión está en que cuando se han ido a poner esas cámaras, pues había una serie de cuestiones en cuanto a las conexiones que no se podían ejecutar, y en ese sentido se pidieron los 3 presupuestos que se han adjuntado. Es verdad que los números pues, de unas empresas a otras varían, y decir que la que se va a adjudicar inicialmente presentó también un presupuesto mayor, pero desde el Departamento de la Policía Municipal se habló con ellos para que tratar de que lo rebajaran un poco, trasladándoles también pues, la situación económica del ayuntamiento, y en ese sentido pues, se ha bajado un poquito una cantidad, tampoco es que sean muchos, pero va en torno a 1.500, 2.000 euros. Y en ese sentido, si no se produjera ahora esta ampliación o este importe, lógicamente no se podrían poner en marcha, con lo cual la compra anterior que se hizo de las cámaras de seguridad pues quedaría completamente inhabilitada y no podrían ponerse en marcha, con lo cual van unidos lo uno al otro y en ese sentido se trae aquí. Y en ese sentido, bueno, pues decir que el debate sí se produjo, en su día estábamos todos de acuerdo y efectivamente compartimos su preocupación en el sentido de que habrá que ver de qué manera se pueden poner, para qué pueden servir esas cámaras, pero insistimos que sobre todo va dirigido a poder ayudar en el día a día a la Policía Municipal y a la Ertzaintza pues a la hora de cometer determinados delitos. Pues porque normalmente con ese tipo de cámaras pues suele ser muy recomendatorio y bueno, pues en ese sentido se trasladan. Argitze aldera, nik esan detena da, presaka eginda da aurrekontuen kamarana ez dut esan, eta kamarana esan dut ebazpen bidez onartutako gauza bat izan zela, eta gero kamarak ez herri irteera eta sarrera bakarrik herrigunean ere badaude. Eta hoxe esan nahi nuen, eta nire ustez gu behintzat ez daukagu guan, guk batzea udaltzein burua, ordun garai hartako udaltzein burua etorri zala azalpenak ematera, aurkeztu zula, baina onartu zenik gure ustez ebazpen bidez onartu zen. Interbentziorik gehiago ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak, kontrakoak. Gaia onartua geratzen da PSE, EAJ, PNV eta Elkarrekin Podemos aldeko botoekin eta EH Bilduren kontrako botoarekin. Hurrengo puntua, kontuatzaileak 2008ko irailaren 30ean emandako txostenaren berri ematea. Bai, hemen dakizuenez bezala legeak dioen arabera, 3 hilabetetan behin esan behar dugu zenbateko faktura ordaindu gabe daude, eta kasu hontan 2008ko irailaren 30ean izango liratezke 1.637.687,85 euro. Decía que, como marca la ley, trimestralmente tenemos que dar a conocer las facturas que el ayuntamiento todavía no ha pagado. Entonces, a 30 de septiembre del 2020 sería por un importe de 1.467.687,95 euros. Hurrengo puntua, NA jaunari izuna jartzea animaliak edukitzeko eta babesteko udal ordenantzak xedatutakoa ez betetzeagatik.
Bai, kasu honetan ekartzen da espediente zehatzailearen bideratzaileak osoko udalbatzarrari luzatzen dion ebazpen proposamena, hain justu 2020ko martxoaren 5ean pertsona batek bere jabetzako txakurrak bertan bera utzita zeundelako Buruntza auzoan. Horrexegatik proposatzen da 300,51 euroko isuna jartzea. Se trata de una propuesta de resolución que la instructora del expediente sancionador eleva al Pleno de la Corporación. Por tanto, el día 5 de marzo de 2020, los perros de una persona se encontraban abandonados en el barrio Buruntza y, en consecuencia, la instructora propone imponer una sanción, una multa por importe de 300,51 euros, por cuanto ha quedado probado en el expediente que el mismo cometió una infracción grave. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Gaioa onartu da aho batez. Hurrengo puntua, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna dela eta 2020ko azaroaren 25ko adierazpen instituzionala. Bai, lehenengo gustatuko litzaidake udaletxeko talde guztiei eskerrak ematea testua adosteko. COVID-19aren izurriteak gure bizitza eta herriak kinka larrian jarri ditu pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta erkidego bizitzari erronka handia jarriz. Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu murrizketek eta harreman mugek agerian utzi dituzte. Gorrintasun osoz mota desberdinetako indarkeria matxistei aurre egiten ari zaien emakumeen egoera ahulak. Arrisku horrek oztopa edo atzera eragin ditzake gure herrialdean lortutako berdintasun eskubideak eta eragin negatiboa izan dezake berdintasun politiketan eta aurrerapenetan. En la situación generada por la pandemia debemos poner el foco en las mujeres y niñas que enfrentan violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida y que están resistiendo por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar especialmente hoy a las mujeres agredidas y especialmente a las asesinadas este año en el País Vasco. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo. Hala ere, hori guztia ez da nahikoa. Konpromiso politiko argia behar dugu gizarteak erakundeei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurka jotzea lehentasun politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabidea guztiak izateko emakumeei beren askapen, barreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzeko oinarrizko eskubidea berreskura dezaten, duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi baitute. Es condición necesaria, además, para que nuestros pueblos y ciudades se fortalezcan como espacios de convivencia segura, solidaria y igualitaria. Por ello, el Ayuntamiento de Andoain se compromete a indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta prozesu osoren erdigunean jartzea. Haien beharrak eta eskaerak entzunda eta aintzat hartuta politika berriak diseinatu behar direla babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriro ez gertatzearen bermerako eskubidea ziurtatu ahal izateko. Mejorar la identificación para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia. Indarkeria matxistaren edozein erari aurre egiten diote emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuei eustea, hobetzea eta egokitzea, beti ere ikuspegi konpontzaile batetik erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan. Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven como instrumentos esenciales para impedir futuras situaciones de violencia. Tokiko bizitzan berdintasun programak zaintzea
eta egonkortzea emakume gizatalde batzuen egoera ahulak areago ez daitezen. Analizar el impacto de la crisis del COVID-19 en el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las mujeres y en el ámbito de los cuidados. En este sentido, teniendo en cuenta que el ámbito de los cuidados son ejercidos mayoritariamente por las mujeres, el Ayuntamiento se compromete a realizar un diagnóstico sobre el mismo y a poner en marcha programas, medidas y servicios que respondan a las necesidades evidenciadas en dicho diagnóstico. Genero ikuspegia txertatzea udal eremu guztietan krisiak eragindako enplegu eta diru sarrerak, galerak eta beste eragin negatibo batzuk arintzeko neurrietan kalte eta ondorio horiek guztiek eragin handiagoa izan baitute emakumeengan eta gainera indarkeria matxista jasaten ari direnek oztopo handiagoak topatzen dituzte egoera horietatik ateratzeko. Apelar a la colaboración y coordinación entre instituciones, ayuntamientos, agrupaciones feministas y asociaciones de mujeres a fin de garantizar los recursos y poner en marcha todas las iniciativas necesarias en torno a la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Udal honek konpromisoa hartzen du 2021ko udal aurrekontuetan murrizketarik ez egiteko eta beharrezkoak diren diru kontuak handitzeko. Amaitzeko, Andoain-Gorritar guztiei dei egiten diegu azaroaren 25. inguruan antolatu diren ekitaldietan parte har dezaten, bereziki gaur, azaroaren 25. Ekitaldia Zazpiretan Goiko plazan. Mila esker. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Deklarazioa aho batez onartzen da. Eta hurrengo puntua, Euskararen nazioarteko eguna 2020, udalaren adierazpen instituzionala. Bai, puntu honetan, enbako batzordean ikusi da adierazpen instituzionala, eta badakit Euskararen egunerako enbako batzorde berezi xamar bat prestatzen ari direla. Ua dela adierazpena irakurtzeko momentua, bere egunean, orduan iruditzen bazaizue, gaur ez dugu onartu egingo dugu, baina ez dugu irakurriko, eta bere momentuan eta bere espazioan irakurketari ekingo zaio. Ados? Orduan bozkatzera jarriko genuke gaia, interbentziorik ez balego. Aldekoak? Gaia aho batez onartzen da. Eta ja, bigarren zatira, kontrol zatira pasatuko gineke, alkatetzaren ebazpenen berri ematea. 571-tik 671 bateraino. Horrengo puntua, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea. 680-tik 877. Azkenengo puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Bai, ni bat badaukat. Azken astetan, hainbat herritarren kexak ikusi eta entzun ditugu APP-aren inguruan. Normalian jendearen kexa nagusina da, erantzunik ez da jasotzen edo erantzun berbera jasotzen da, dagokion departamendura bidaliko da esanez. Jakin nahi deguna da alde batetik zein dan erabiltzen ari den prozedura, eta gure ustez APP-aren eraginkortasuna aurreko legegintzalditik jaisten ari da, baina hori ziurtatzeko eskatzen deguna da 2020ko APP eskaera guztien zerrenda eta hauen erantzunak. Ulertzen dugu datu babeserako legea betetzeko izenak eta gainerako datuak kendu egin beharko dira, baina hemen eskatzen deguna da 2020ko zerrenda pasatzeko guk egiaztatua izateko jendeak dioena. APP-an ni neuk erantzuten dut, nire departamentuen kexen inguruan,
Eta esan behar dut, saiatzen naizela alden neurrian, alden azkarren erantzutea, baina bai egia da, lanen arabera edo lankargaren arabera posible izaten dut edo ez. Badakit halako kexa badagoela, eta gainaz gai baten inguruan, sobre todo, erantzun daude gaur egun, gai horren inguruan azaltzen diren kexak, eta, nik aldudan enean behintzat saiatzen naiz erantzuten alden azkarren. Eta beti erantzun berdinan jasotzen dela, teknikoarekin hitz egin behar dudanean edo zerbait momentuan egiteko gaia balimada, adibidez, arratoiak, erlekabiak, horrelako gauzak, azken finean, edo edukinontziak ez direla irekitzen, txartela ez dela ondo joaten. Gai horiek, azken finean da teknikoari adierazi eta beak enpresari deitzen dio eta erantzuna ematen da zuzenean, orduan erantzuna normalean horrela izaten da. Baina horregatik, beste erantzun bat behar duten gaietan, erantzunak asko zabalagoak izaten dira. Baina zuzeneko zea denean, bai, hori erantzuten dut. Guri gai baten inguruan ez digute esan, horregatik guk ziurtatzeko eta guk eskatzen duguna da 2020ko zerrenda pasatzea, datu babeseko legea betez, eta guk gure guzteko berintan aztertzeko eta jendearen ze egia da, edo ez. Besteik? Orduan bukatutzat emango genuke gaurko udalbatzarra da, dakizunez bezala ez dago publikorik, orduan alde hortatik ezin dezakegu ezer egin. Bai gustatuko litzaidakeena izango litzateke behin eta berriz insistitzea herritarrei guztiei arduraz eta zuhurtziaz jokatu behar degula, azken egun hauetan batez ere eguraldi ona egiten duenean egia esan da plazak gure ustez gehiegi beteta daudel, naiz eta oraindik prekauziozko neurriak indarrean egon behar diren eta distantziak batzutan ez dira behar dugun bezala zaintzen, eta alde hortatik baita ere gogoratu nahi dugu saiatu behar degula elkarteratze gutxien egiten, eta baita ere alden neurrian ezberdinak diren familiekin, gure konbibentziako familiak ez direnekin, ahalik eta gutxien egoten ondurun alde hortatik, baita ere luzatu eskaera hau, denon artean, ahalik eta azkarren zenbakiak andoainen jaisteko, eta alde hortatik zuen laguntza ere behar dugu. Decía que damos por finalizado el pleno de hoy, que como todos ustedes saben, pues tampoco se ha podido hacer con público por la circunstancia del COVID-19, y en ese sentido pues sí que queremos recordar a la ciudadanía que se actúe con responsabilidad y con prudencia, que todavía, y sobre todo cuando los días son buenos, pues vemos las plazas quizá demasiado llenas, y en ese sentido también apelamos un poco a que la ciudadanía nos ayude en ese sentido, que se traten de reunir lo menos posible unidades convivenciales que sean diferentes, porque estamos todavía en un momento en el que tenemos que tratar de reducir al mínimo la socialización, y en ese sentido, insistir nuevamente y apelar nuevamente a la responsabilidad de todas y todos. Mila esker eta hurrengora arte.